Hello gatiku, Bisnu and Saraswati blog re ape ko salut dalam asok kena jadi base napai re mena pe arani mani napai re mena niya arti nya petena blog ni tinya setena ar tinya blog do check kana nya labun arti do jadi resko re mena kusi re mena ar tidak kusi re mena tidak resko re mena to ona dunia na to chalo check lebih jadi resko re mena ya chalo ar hui pe nyel derwai kan gya chili diku hej nai ar parcel diku kanai ni do ado ale do parcel gi order ka thana le ar hui pe nyel dre kana ar tin parcel hijugok kana ona reya gi khushi ar raska tahe kanai ar chele order kada ona ge bun nyela ar mobile re che bang nyelek kan ni diku ar one packet pe nyel dre kan gya lahare doho kada packet ar hoi paisa emawai kanai ado tina paisa mena onde nyel ka lagi bun 1000 টাকা mena 1000 টাকা ama diya ar tina paisa ti ruwar ya chalo bun nyel ka lagi ado ni parcel hijuk kana tegi indo adi ar raska re tahe kanai adi khushi re tahe kanai ado una din pore parcel hej na to ona re raska ar che in order kada ona ge bun nyela ar इतना पैसा की वाई उडू सद kada तो nyelabun cek remna packet re ar hoy penyel da in parcel na packet sab kete tina khushi ar raska re penyel derwain kan gya adi raska mane ikau kada ar ko miting kana chalo bun lara ka lagi ado indi mita kona bangin laraya mane ona packet re chet mena indo okoy ho bangin nyel chuka oka hele in bandia unila nyel aku arki ar nyel dere kana pe packet paisa pura lekha kete orak se ging boloina ar chalo packet bun nyel ka lagi che mena ar pe nyel dere kana nuita do lara dhuruna na packet bhitri re ar chalo che bang udugo wow nyel dere kan ge pe no mo saree adi base gi nyelok kana to packet bhitri re gi una mo nyelok hai tale badhe do tino mo nyeloa chalo bun uduk ka lagi ar hoy pe nyel dere kana uduk kidai pura adi moj gi nyelok kana adi base gi nyelok kana ar niya do mane kagos tuku packet kada ar tol kada ku ar onde na side re onde do mane iye mena sutam lika ke na tuku pin kada ado hane pe nyel dare kan gya ado ona pin gi ge lagi bintile akulida ar ge kida ar pura saree gi lara kidai ar lara kete pe nyel dare kana ar pura nyel pe tingu kete ho uduk dale ar mane ape do pe kusiak kana se bang bade indo pura in kusiak kana ar adi base nyel da ado hijuk kan din re ale nonde bapla huyua ado ona lagit tigi ni saree ni order leda ar adi mochin kusina adi raska ar adi moj gi bole nyel da to niya gi lunti hale chala ado tokhon ni saree gi bandi huyua ona lagi gi order do hui kana ar pe nyel dare kan gya ar hana ari re jeta ni do puro bandi kete ho uduk da chelka bandi lekha hin mon nyelwa puro nyel dai ar adi base gi nyelok kana bole तो ठीक गया तीन ब्लॉग दो लिया दो नोंडे गी आर पूरा शरीर लटुम कते आबार पैकेट रे भरा को दिन तो निया कटे ब्लॉग ने लगे लिया चैनल सब्सक्राइब का पे।